Ngiyabongela ungena ezulwini. Amen. Angasalethe ngizomthuthumela ngoba ngazidingele kanjani ezulwini. Anginawo nomsebenzi emihle ongena kulendlu kodwa uNkulunkulu ungihluthile wangidonsa. Impela bakwadonsa nami bangidonsile. Manazaretha amahle ngithi nami ngisukume ngihalalise nje uthando ngithandwe ngalo ngoba ngibona ukuthi uthando lolu iphume kanqakane njeyana. Manazaretha amahle inhliziyo yami ingenhle ngisalile ngingakwazi ukuhamba ngiye kumashi. Manazaretha amahle yakuhlambuluka lokho ngingumuntu ogulayo kodwa bengingaguli bengiswele lutho kodwa Nkosi njengoba ngisho ngithi baba ngumntwana wakho uzongihlwithe malangabini ngingaliwa. Manazaretha amahle noma sengilapha ngicela ungaliwa nje ngidlule othandweni esihlangene ngalo. Manazaretha amahle ukuthi wena Nkosazane Manazaretha ngihlale ngikhuluma-ke ngithi mina nothi wena Nkosazane mina nje noShembe nje okhona lapha endlini. Manazaretha amahle yinto nje yakhe eseyinto yakhe manje nje kakhulu kusengiyinto yakhe ngoba akusekho lapha ngimemeza khona ngimemeza yena nje kuphela. Manazaretha amahle ngithi-ke nami ngithi angidlule nje othandweni engalibona oluhle kangaka oluthi ngolwenkosazana ngikhona la ekhaya uSeptember. Manazaretha amahle ngisendlini nje lapha enzansi kwethembe lapha ngikhona ngihleba ilanga. Manazaretha amahle kanti liyezwa uthi ngolwenkosazana endlini ukuthi ngithini. Manazaretha amahle abantu baye baphathe kabi uma uphatha lesiko uphatha lesiko kodwa leziko zinto eyodwa. Manazaretha amahle ngiyahleba endlini ngifikele ucingo liqhamuke empangeni ukuthi angifike enkantolo lapha ngangifake khona isicelo ngicela umntwana ababili ngowezekumina wathi ake ngimsize phela ngimsondeze lapha lapha sivela khona. Ngase ngihamba sengithi-ke ngizohamba ngahamba saya empangeni safika lapha empangeni ngisafika isaqamba lawo mama esasiwaqambile wahamba engathembile yena wabuyela lapha eThekwini ukuthi lento uzoyithola kodwa ngathi mina ngizoyicela kubaba wakho ngoba wakumntwana kababila. Manazaretha amahle seliyafika kucingo luthi asifike-ke empangeni siyitholakele leyo nto esasiyoyifuna. Sengithi-ke mina ngizohamba kabuhlungu ngoba sengizosuka la ngazi lo muntu uthulaphi ukhodlwe Mlaza. Angisazi ukuthi ngizohamba kanjani ngoba lathi ilanga umuze emhlanganweni ungabovakasha. Lathi ilanga uma usuka la emhlanganweni ubohamba uqonda ekhaya nesibusise ngoba uma uhambe wadlula iy'nkopolo siyuqatha endleleni. Iy'nkopolo-ke ubaba ngicabanga ukuthi ngoba iThekwini ngingavumela abantu bonke iy'nkopolo wakho umasho lo abantu babehambe bevakaza uthi uma uze emhlanganweni hamba uze emhlanganweni usuke emhlanganweni uqonde ekhaya nesibusise uyofika naso. Mina-ke manje ngizophuma-ke ngiye kwamasho kodwa-ke ngoba ngihamba umsebenzi wakhe ngizophuma ngiye kwamasho ngiyofuna le ngane ngilale khona ngoba nemali ayikho incane ibili ngithi ngihambe ngiqonde. Manazaretha amahle kodwa-ke ngizohamba ngovalisa ngoba la ekhaya uyavaleliswa uma usuphuma la ekhaya. Manazaretha amahle uzohamba ufuna uhambe uyocela indlela hhayi uyavalelisa uthi ngicela indlela ungafiki nje ungene ube usuyaphuma. Sengiyavuka-ke ekuseni ngiyahamba ngiyongena ngaphakathi ngifuna ukocela indlela ukuthi le ndlela engizoyihamba ngiyihambe nothini. Manazaretha amahle kanti kade le inkulumo yami ingenile ngaphakathi mase ngithi ngiyabheka ngithi ngisahleli athi ukulunguza ngewindi athi ukusibuka sasenezinye nje iy'ngane zakhona lapha ekhaya athi ukusibuka aphinda athi ukusibuka nje ngimbona Thengwe wasephuma inkosazana Manazaretha amahle isiphethe ibhegi ifike yangikhangeza ngithi nayi ngiyabaleka uthi hayi uthi ubaba anginikeze wena ngithi naye ubonana kahle uthi cha uthi angikunikeze wena ukukhombile. Ngathi Shembe ngubani nje kaNkulunkulu ngayithatha lento anginikeza yona ngembenge ngahamba ngoba into ethandekayo yabiwa Manazaretha amahle ngasithela ngale ngathi ukubheka
abothawu ngizohamba ngibuye phela futhi lapha eMlaza ngibuye ngizolala la ekhaya ngibuye futhi naye lo mntwana ngigibelise futhi lona la ngisho ukuthi Manazareth ushembe munye Manazareth ngila phedokotweni wafika konke athola ishonke besale ngani nami ngagibela ngayibonga inkosi Manazareth amahle engisukuthi ungasho ukuthi usendlini noma uthi wedwa akukho wedwa ngoba ukhumbule lapha nje usekusenzimeni ummemeze wephula ungakhulumi ngathi umuntu osefana nasiza nje asokolimi lwethu singakhulumi kabi emasikilethu Manazareth ngoba bazokhuluma kashebe nje ukuthi nami ungitholile suka mina kwasaba mthetho ephumeni izulu ithempeli ezwe lithandiwe izolo Manazareth amahle lithandwa nanto unyazi lwezulu iyana imvula angikwazi emfuleni angikwazi ukuvalekani mina ngiphuza imvula Manazareth amahle lokulinile unyazi lwezulu ubonakala ukuthi ngiyathela umnikazi wezwe Manazareth amahle ngiyabonga mina ngiyabonga Manazareth amahle kusebenza Inkosi ayibusise phakama wami mina benguNdlunkulu walelizwe laseMaqadeni sengijale iziphawule ngoba akekho yophawula kusho njalo kuthiwa ozoncoma wena ngoba akekho abayokuncoma ngayo abantu mabebona bashalaza ngiyabingelela ngesihlalo esikhulu sasezulwini ngibingelele bonke abagcotshwa namakhosi akhona phakathi kwalendlu entsha nami engificile abaningi ayibaficanga uzohlala la ngaphakathi akuyona into encane ubona ukhakaza kufiliza ngiyabonga kakhulu lana ke size ngesikhumbuzo sothimbo lamakhosazana lapha njengoba eshilo umama lo mawukhuluma ngothimbo ukhuluma ngomqalo wendlela ngeke ungamthinti ngeke ungathinti ilanga lamalanga ngeke ungathinti inyanga yezulu njengoba namhlanje silapha kulo mbuthano omkhulu kangaka bazoshaya abantu lo mama uhleze nje egedeza angizenzi nami ngenza uthando kaShembe futhi angizenzi bangcwele ngizwa ukuthi obaba mkhulu okhokho izalukazi lapha eMaqadeni ziyothakaphanga ngani lo makoti wethu bangcwele ngoba masiphakamisa bona uqobo bakhona la endlini abantu esihamba nabo esabalala kulomhlaba iphakamisa bona-ke amaqadi omkhulu inkosi endala eKhotheme uMangwane izalukazi zonke ngiphakamisa zona namhlanje sikhuluma ngalo lenciko-ke yethu lobu buNazaretha obalethwayo kithina bangcwele sathandwa kakhulu kwasuka umqalo wendlela le eNtabazo unamaliba lapha eNtabazo atholwa inalo unyazi lwethu lwezulu angazi ukuthi la ikhwetshwe yini ukuba lizeluye lapha eNtabazo kubonakale lamaliba umqalo wendlela ajeziswa ngayo uThixo ngoba engafuni ukuletha lobu buNazaretha lithina wasuka-ke leNtabazo wazofika la eThekwini eMsizini eNkompolo yakaloliwe wabonakala ukuthi ayimfanele le ndawo ongenani abefundisi ababazi uDube wakaNgcobo lapho Dlaki ake sikise kumhlobo wethu esikhonza naye eBaptist Church Native Baptist Church baze bafika-ke khona lapha ya oHlaki lapho oHlaki bamfica lo baba
wafika intombazane ihayiza ibhoka, wasukuma uDube waya phandle, wabuya wangena endlini wakhipha isuitcase lakhe lemfundo elinemjovo elinamapilisi enayo yonke into ongayicabanga. Babeza kuyeka abantu besoba ngoba udokotela. Waphumela emnyango wabuyela endlini. Ubaba uMqalwendle wathi kwenze njani Dube? Wathi nayi isuitcase lakho. Wathi cha ngibele letha amanzi nenkomishi. Namhlanje amanzi asasiphilisa bagcwele. Lawo manzi aphilisa leya ntombazane. Wathi uMqalwendle akaphuze waphuza babuyela endlini. Bayabuya iyayithi uphi lo msindisile. Base bemkhombisa ke uMqalwendle. Sesho ukuthi sisindala. Nami ngisindela abagcwele. Ngibonge bangibona kufiliza la endlini. Ngathi ngizobe ngihamba ngenqola ngendlela engangilimele ngayo bangcwele. Ngiyalibonga ukuthi ngibona amakhosazana olungihlele kwaze bakwabala. Ngaze ngabona ubuhle bangcwele. Lakhiwe nje amasonto amabili July leli sonto. Kanti lakhela mina. Kanti lakhela amaqadi. Hayi sibakhulu bantu basemaqadini. Kufanele sithi walk tall. Ngalo shembe bangcwele. Owenza izimangaliso bangcwele. Ngiyabonga-ke angizuxoxa kakhulu baningi omama abakhokheli kodwa ngiphakamisa isandla sokubonga. Halalisela noma halalisela lokhulu mangalonkulu okuyena umama wenkadi endala. Babekhona ngesikhathi senyanga yezulu laphatha ugogo sengikhathele baba angisaboni emehlweni ngangikhona bangcwele sengashada ekudala angisaboni emehlweni baba. Wasethi angiseva futhi naseyindlebeni. Hawu sihleke ke uma ukhulesho njalo. Mayisethi ke wena ubona bani ongasakumambeli lo msebenzi? Wathi ukhona uMangwane bangcwele kanti balezwa ukhona uMangwane eyiqhenya ukhulu ngalundlunkulu owuma ophethe kahle leli khaya lakhe langempela wasebekwa-ke uMangwane phezu kwakho ugogo ekhona. Ngiyabonga-ke bangcwele ngibonga ubukhulu. Ngiyababaza ubukhulu kaShembe sengathi angangenza angene enhliziyweni yami nasemthanjeni yami ngimethembe ngazo zonke izikhathi. Ngoba kuthiwa iba nethemba. Nginethemba bangcwele. Ukuthi noma ngehlelwa izinto nje uyazi ngimoyozele ngoba ukhona uShembe. Angizoya ndawo kwezinye indawo zeyitaputapu ngitapula uVaselina. Nalana nje enyaweni zami ithi ngane basingirabhile ngerabhu muscle rub laba ngoba ngaphuka ngapheqeka bese ngithi egcineni ngigcoba uVaselina. Ngiyawuzwa uyangena emthanjeni yami uyangiphilisa sengathi ngiyaphilisa njalo nekhaya lamakhosi ngiyalibeka ngeke ngalibeki ukuthi imfanto ekhona ngoba wonke umuzi ongenawo umfanto wawo ungahlala yilana ucwebezele kodwa maye ekhaya. Hayi wena mama ekhaya. Thina ke sibonakala ngenyembezi ngamanzi avume ngayo inkopheli zethu kodwa indoda ibonakala ngezandla ukuthi igazi ayizange liyachitha ukuthi ayizange liyamshaya umama ayizange liyamshaya umntwana wayo njalo. Sengithi ke ngiyalibeka lela khaya. uShembe kanti ubona kanjani? Ubona abantu kanjani amakhaya mali lalokhosi engizokulibona alikorobhe yena ngemopho yakhe yasesizweni. Inkosi isenezweni. Amen. Tiko uli la
Siyayithi inkosi enkulu yakithi ebuhleli baNazaretha uNyasuzwa. Bantwana benkosi yezwe nomhlaba ngovalo ngesaba. Nkosi umusaba nguvalo kimi ngikhuluma indaba yakho. uNkulunkulu omuhle wakithi ebuhleni. Umadubelo wakagwala ehlala Nkosi lamaphephethe. Ongumkhokheli ethempeli laseVuthilane. Amen. Namhlanje kuthiwa sikhulume indaba yothingo lwamakhosazana. Indaba kaNkulunkulu woNkulunkulu. Nkosi yomusa. Shembe nami ngelutho ekhaya lami Nkosi. Ufike uze kwamakhosi Thixo. Uma iqabile izinto phakathi kwekhaya lamakhosi emaphepetheni, inkosi icathule izitha ngohlobo lesimangaliso. Sesithi uba umfundisi Gcwenza uyayithatha inkosi uya nayo, inkosi uthi uyayise gospel. Uya nayo egospel. Ifike yandlala usizi lwayo lokuthi ihlasele izitha ngohlobo lesimangaliso ayisazokwenza njani. Thu inkosi yamakhosi incwadi yayibhalele edolweni. Yathi umfundisi Gcwenza hamba uthatha amabandla. Uhambe uyokwenza inkonzo konkosi. Uma niqeda ukwenza inkosi bese kuyagidwa egcekeni. Kwaba nje ngoba inkosi yomusa iyayishilo bangcwele, yafika inkonzo enkulu ngohlobo lesimanga, kwagidwa bangcwele, zahlakazeka lezo zitha ngaloNkulunkulu esihlangene ngabangcwele. Indaba kaShembe iyasinda nokuhlezi uyazi bangcwele. Ngagula abantwana bakaNkulunkulu, uma ngifika ukugula okwafuna odokotela kwahlula ngesinyanga bangcwele. Kodwa ngathi ngifika phambili kothi ngoMkhosazane sanqothi sife nganginaso bangcwele. Ngangibopha abantwana bakaNkulunkulu. Kwathi sokwenzeka nje futhi okunye kumasinqamukile lokho. Kodwa ngifika phambi kaNkulunkulu uthi thatha amanzi afudumele. Musufaka amanzi akho sisiwe lokho omisho uphuze kusena ntambama bangcwele. uNkulunkulu ngoba akakhuluma ngekona bangcwele kwabanjalo. Ngabe sengithola abantwana ababili emva kwalokho bangcwele. Amen. Into engeke isenzeka. Ngayethi ngithola lentombazane wajabula kakhulu ugogo wayo, wayethi igama wathi uphakamile ngoba inkosi isiphameni imphakamisile. Kuthe sengithola umntwana walokho ekhaya lo mfana wayesevela lo mfana bangcwele. Uma evela ke lo mfana wakhula waba nje isipho esikhona phakathi kwekhaya, njengengane zonke abafunda zifafethe 12 waphasa kahle nje. Kodwa uNkulunkulu izinto zakhe zimile. Shembe nalo engithi ngamthola wathi ugogo kuphakamile Thixo uphethe nesiphetho sakhe esandleni somthisha kodwa kumile. Shembe mhlambi iqale lami ngoba isipho sakho labantwana. Shembe ngizokhokha inkomo yakho ke namhlanje ngoMkhosazane ukuthi abantwana wangikhona abaphila Nkosi ngiyabonga. Ukumthanda kwakho kweShembe angazi ngathini ngakho. Uthe kwisikhumbuzo ngizophuma nami ngizosikhumbuzo ngase ngiphathwe umkhuhlane uNkulunkulu womusa. Ifika lenhliziyo yakamfundisi Mabaso eNhlonipho izoncenga umfana wami omncane uthi mfethu asabe sesikhumbuzweni. Akakhonze ngizosontela umfana wami. Amncenge kodwa noma sefikile uNhlonipho ezomlanda athi ayimfethu ngilambile athi uNhlonipho ayidla mfethu ngizokulinda sohamba. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuxoxa indaba yakhe ukuthi yena ubani. Umfowabo uhambile uye la ehlala khona uma semsebenzini kotsheni lemnyama kancane. Isikhubo sasingeke kwaboshawu 12 basifonele bathi sengena abantu bazenza amaphoyisa bamthatha lo naye bahamba naye bashona esihoshini. Uma beshona esihoshini sizwe kuphuma ibhamu asazi ukukhona yini. Bese sitakazela sinisele ukuthi siyahamba siya lapho leso sigameko. Masithi siyaphuma ekhaya ngene ucingo futhi bathi nangu simbona engena unaye. Akanamlothu akanalotho. Ithi kuzama kanti bethiwa lo mfana akahambe esikhumbuzweni. Ingoba wayeze uNkulunkulu uthi ngazibona sibaleka lezi gebengu ngasala ngijipha ngizakhuma mahala bangcwele. So baza lo uNkulunkulu ke othi ngoMkhosazane sithi Nkosi yamakhosi. Namanje amazwi akho washo Nkosi mangabe undaba ezithayisuka egospel uthi indaba ezitha iba seduze kwami ngoba uma ungeke kuduze kwami izitha zakho zokufumana. Namhlanje Nkosi ngiyacela Nkosi ungene kuye. Ngoba noma ngabe ukhona indaba zezo kodwa ngiyelizwe semtshela umuntu ethi udaba lakho lukhulu kakhulu kufanele uyonyazile uzofela igazi inkinga yakho. Shembe angazi ngoba bamkhulu bethu wathi befika umqaleli lapha phakathi kwekhaya lamakhosi wambona ukuthi akusele umuntu
ushebe phansi komthunzelanga. Amen. uNkulunkulu abusise lawo mazwi angcwele. Amen. Sisi wenze kanjani manje wewe umuntu phela abantu iphume ibe labantu
ikwazi ukuthenga awu mase ngiyabuza ukuthi awushende thula nkosazana ufuna ngesikhumbulweni sakho nami ngiyokubabaza imisebenzi wangenzela yona hawu cha uNkulunkulu ushesheze bantwana basendlini yashesha phezulu hawu kwathi kuyahlangana nje abantu nalabo bangahambanga base kuyavela ngithi laba abanye kade bahamba ngale moto basebangena kuyo le moto esize ngayo la yase yasala lo muntu akade bahamba ngisho ukuthi ke manaza athi amahla asezwini le ngane sathi ubaba akufika empanda uthi ngolenkosazana sasisebenza ngoba phela ushebe yasentezela manaza athi amahla ukuphila kusebenzile sikhule singaye esibhedlela singaye indawo ukuthi masigula sihambe siye ethempelini sifike uma ungadalanga phansi ugula nje kwaba ushane ngegcikeni ethempelini noma uhambe ushanele ethempelini phakathi ulungise nangishiya ke le ngane Manazaretha amahla asezwini ekhaya kugogo wayo ngihambe ngoba bakuthi mase kuyisona ikhali nebhizi ikhali engazithi umuntu okwenza la akasafundi isikole sihambe siyosebenza empande ngoba kwakuvuka ubaba ngoJuni uthula ngokusasa Manazaretha amahla asezwini kwathi sekusondele ukuthi ubaba afike ngase ngihamba lengane ngithe gogo ngihamba ngiyahamba naye yohlala khona ngapha kimi phela usesisebenza nje manje ubaba soseduze ngahamba nayo ke lengane ngayilungisela ngapakisha impahla zami neMnazaretha yami naye ngapakishela impahla zakhe neMnazaretha yakhe wayengaboni vele emehlweni manje basesibili wahamba ke sahamba safike ekubande kwathi masisebenza siyosebenza lapha ngathi ngoba wena awubone emehlweni mase kusuka nje lapha awubone emehlweni vele awubone kufanele ukuthi uhlale lapha endlini edokodweni ungaphumi ke ngoba mina siyasebenza baba usendlini manje yes sisebenza ngaphakathi naphaka ukudla ngabeka la ngakha amanzi ngawabeka la ngathatha indishi yogeza ngathi uma kuthi mhlambe zithuke ngaphandle uzokwenzela lapha endishini ungaphumi nje umsize ngoba mawuphumula uzibona idokodo masovuya ngoba phela ubanjwa ngesandla la uyathuthuza nje amehla avuke Manazaretha amahla asezulwini ngayishiya lengane ngaphuma sahamba sayosebenza ngaphakathi ubaba phela soseduze kuthe ngalelo langa lelo Manazaretha amahla asezulwini ubaba waselamemeza umshumayeli wathi lalela bonke abantu bemhlophe ubaba soseduze thina singaphakathi la sisebenza sibamba siyayeka nathi senze ukuthi afice phela omunye ulungile wahlala eManazaretha amahla asezulwini baqoka abantu baphuma bawuhlangabeza uthingo lwenkosazana wasala lo mntwana ngoba ngithe mina wasemhlabeni ungaphumi ungayindawo konke yenza khona lapha endlini uzodla khona la bakuthi chitha amakhazi uchithe khona la ngizobuya ke mina nasengibuya Manazaretha amahla asezulwini bakhithizela abantu baya laphaya kuhlangabeza uthingo lwenkosazana wasala ngoba ngithe mina akaphuma kwashe kufika izwi Manazaretha amahla asezulwini kwathiwa wena ulaleleni ngoba phela umshumali uthe bonke abantu bemhlophe uhlangabeza ushebe uthingo lwenkosazana uhlaleleni wena uthi ngabona kulidwini emehlweni wakhanya Manazaretha emehlweni lengane nomntokoza wasukuma uya lapha esukesi wafika wavula isukesi wakhipha uMnazaretha wakhe wakhipha ngenasuko waphuma wahamba naye wahlangabeza umyeni njengabo bonke abantu abaphilayo Manazaretha amahla asezulwini wahamba lo mntwana wafika ubaba Manazaretha amahla asezulwini asangenile noma sibabenzile ngase ngiyaphuthuma kuyobuka lengane ukuthi ngoba ngishiye ngathi ngayindawo
ingaphumi ngoba izolahleka ngoba phela mina liboni basephuma umuntu ongabona emehlela akasazi ukuthi into kodwa ngilona liphi mana uzoletha amahle asezulwini ngaphuthuma khona njengoba ngifika ikhona engane lapha endlini nontombazana akekho lapha endlini ngawuhlembe ngabe sokushonele ngiphume ngimcinga yonke leya ndawo nasemadodeni nasemgwaqweni laphayani ngimcinga angitholi awushembe kube ngizobuza kulaba abanye abantu anikambonile untombazana lo ngimbize ngegama anikambonile imyena phela ngishela lapha endlini nje kodwa angaphumanga indawo ngizobuze ngibuye mina bathi khasi ngamboni ngoba kade bahlangabeze ubaba uthini mana zaletha amahle asezulwini ngibuze nababangela abo sengithi cha okuzosiza mina angihambe ngiyobikela umshumayeli ukuthi amemezele ukuthi ingabe akamthemba isekhona sishiye endlini ayikho kanti ingane engaboni emehlweni engaphili mana zaletha amahle asezulwini ngibatshelile kanje bathi uzivele mkhokhele hamba ngithe mangihamba ngithatha ukuthi ngiyaphuma nayi le ngane iqhamuka lo ntombazana uqhamuka kumnazaretha wakumbozi nasuke ekhanda kuyinkosazana kade ahlangabeze kuthekole inkosazana akuboni inkosi uqhamuka uyangihleya uthi awushembe kwenze njani ngoba ngihamba phase ngingakumshumayeli ngiyobika mina ukuthi akakumemezele ukuthi wena ukuphi uyangiye uthi hayi usho njengoba ngisho nje ufikile ushilo phela umshumayeli ngizwile kodwa ngihlalile kumthona ngihlale kodwa kwase kufika izwi lathi wena uhlaleleni lapha ngoba abantu bonke bahlangabeza uthiko lenkosi wena uhlaleleni uthi ngavuka khona lapho kwathi duye emehlweni kathwele kakhulu ngathatha ngadata wami ngaphuma ngaya khona ngamhlangabeza nami uthiko lenkosi azana matwana bahle basezulwini ngithi pho ngoba kade ubaba afikile isikhathi sonke lesi wena busukuphile ngoba bonke abantu sekabuyile uthi hayi sithe masihlangabeza ubaba sesingenisile endlini wasethi u-anti amakhosazana akathathele ezilapha egethini abayithathe zonke lezi nkuni zibuye nganeno la zizothenga amanzi amanzi kababa ashisa uthi kade sisathutha lezo nkuni-ke banazaletha amahle asezulwini siyozibeka lapha ngisho ukuthi ke bantwana abantu basele le ngane yasinda khona lapha angazi ukuthi lelo dinga lelashonaphi mayiboni ukuthi asele kube namhlalo kuyaphila inkosi isisebenzi Thixo wami entabeni zomkhabathi othanda ithempela ngizobonga uthingo lenkosazana Nkosi amaNazaretha ngiyayimemeza hlobo izinto enkosini ngithi Nkosi ngena nami entabeni zaseGolibhara kanti sekonakele ezweni lasebuhleni ngayimemeza inkosi amaNazaretha ngangena ngaphakathi ngaphuma kwathi ngosuku lesithathu ngababone onesi behlangana ngamakhanda ngami ngoba ngithungile hlobo enkosini base bekusho abakushoyo ngoba abantu la ngaphandle basha bakuthanda abangakamboni ushende ngase ngisukuma ngaya endlini encane ngathi mangiphuma endlini encane wafona umfana wami omncane wathi ma uthini unjani ngathi ma ngathi kuthethiwe icala emhlabeni wonke ngathi mangisho njalo walivala ucingo
wayesethi umfana wami chama uzolidla iphela lakho kodwa uhambe uke ebushini. Wangena udokotela wangidishaja ngathi yo ngiyahamba. Ngathi mangifika endlini ngathi chama uhambe. Umthungo wakho usemanzi kakhulu. Ngathi ngiphume ngothingo lamakhosazane etheater. Ngilimemezile kathathu ngathi Nkosi ngena nami kanti sekubedile kumina. Sekuhamba ubaba noma uthingo ubaba noma. Bayaka iminyaka wena ufundile Nkosi yami ubalele iminyaka ngihleli singisowuthingo lenkosazana. Namhlanje ngiyaguqa ngikhokha inkomo yakho Shembe. Ungisindisile Shembe bakhipha isigaxa lelungu. Bakhipha ikhensa kumina ngaphakathi. uNkulunkulu Shembe. Ngiyadabuka osangabaza ngothingo lamakhosazana nongabaza lenyanga yezulu ngonyanga ongabaza ngelanga lamalanga. Ngoba ongabaza ngomkalo wendlela nenyasi isulu. Ngaphuma ngasuka ebhala bangithatha abantwana bangihambisa ekhaya ngathi bangifika ngangidlula. Ngafika ngaguqa kuwena nyasi isulu. Ngacela inwele zami. Ngakhala. Wathi mkhokheli usukhala izobuya inyanga zakho. Thatha amafutha. Ugcobe ikhanda uphuza amanzi ugeze. Namhlanje ngiyathuka hlobo ezinhlekisi Nkosi yami. Ngonyasi lezulu. Hayi angazi-ke kuwena. Nginey'nwele zami naziphelele hlobo enkosini ngoShembe. Bathi abelungu bebethi nasi isigaxa uyacela ukusibona ngathi cha ngithandi. Ngoba sengisindile nje ngimemezile uJehova ngiyabonga. Ngiyacela ke Shembe ungiphulisele ingane zami. Usifihle njengoba wayifihla inyanga yezulu wathi ayihambe ingane zami ziyegoli zothola umsebenzi zawuthola. Lo mncane komshumayela usabuyile Nkosi ngiyacela umuphe umsebenzi. Umkhulise nezitha zakho inqobe. Sikhona izitha. Shembe ngendlela osiphe ngayo ingane zethu ziyasisiza kodwa abantu abathandi. Ingane masisebenza abantu babuka ngehlo kube sekuphelile. Siyacela Nkosi sigadele ingane zethu uyifake ngaphansi kwephotha lakho Nkosi usize. Kamu baca ngiyayikhetha inkosi yasehlweni bamaNazaretha lo okhulumayo umkhokheli uZikode Bhulu. Bantwana basezulwini nami ngithi ayangibabaze ngoba nginayo imisebenzi yabantu uNkulunkulu bonke kodwa nje umsebenzi omkhulu ukuthi lo uNkulunkulu uthi ngolenkosazana ngaphi kaniyena seyimile imali engangade ngiyitholile ngase ngithi baba ngizobika imali ingimele. Wabuza ubaba wathi bo weyani umkhokheli imali oboyihola ngathi mina ngakuthe ngiyabunga baba ngisho
lo okhulumayo umkhokheli Mahadebe akakheswa entabeni zaseTafelkop isabelweni emzini wenkosi. Bantwana bahle ngiswelimilomo yokubabaza nokubonga uma ngizibona ngilapha phambi kwalo mkhosi naphambi kwesihlalo. Sibuthele lapha amaNazaretha amahle enkosini size ngomkhosi omkhulu sokhumbula inkosi uThixo lamakhosazana. Sawenza umsebenzi sawubona ephathekayo. Nkosi yami ngicela angqobelele uluvalo ngoba ngifuna ukubeka nje okubili okuthathu. Sibuthele ngenkosi uThixo lamakhosazana ebesibonile ngaleya mihla esasimbiza ngokuthi unkosana, simbone elandela impahla zikababa lapha egcekeni. Simlandela simbona ngokuthi umfana wenkomo, sasisho njalo sithi umfana wenkomo, uthi uma uzohlangana naye endleleni akhombise yena ukuqhele endleleni abe sekulungelela. Aqhubeka izinto abantwana basezulwini hayibo zenzeka izinto zenzeka phakathi kwamaNazaretha. Sasila ethempelini zenzeka izinto, siyithole inkosi yamaNazaretha sithatha uhambo. Leyo yakithi sabona sezwa futhi endleleni wasasikho lokuthi amakhosazana akhulume ukukhanya esekwenzekile lokho. Kodwa kwasukuma incwadi yathi cha sebekhulumile baningi, mina-ke ngizofunda incwadi ongayinikeza umthane wayifunda namhlanje. Uthi langibiza mina inyanga yezulu yayisinginika incwadi yathi nayo incwadi woyifunda ifundela ibandla ngalolu suku sezenzeka izinto. Wathi-ke mina-ke ngizophakamisa leli gama. Madoda ngithi yaliphakamisa incwadi igama. Ayathini amaKristu mayeculela, ayacula amaKristu athi laduma izulu laduma kakhulu, laduma izulu laduma izulu laduma kakhulu. Laphelana leso sikhathi leli gama lithi unkosana, leli gama esithi umfana wenkomo, sethole igama elisha lokuthi umholi uzohola leli bandla. Ngoba yathi inkosi sesifike isikhathi soba usuyobeka umzimba, wathi umbona esihamba phambili umfoka baba esephethe isibhamu simhlophe ephethweni esehola umzimba usuye endlini yokugcina. Isililo sesinyamile eswele umhlaba. Wagcina nalapho. Yaqhubeka inkosi yawuphatha umsebenzi wakwabo ophathekayo. Ngizobabaza ngokuthi okuningi inkosi isiyalala isihlele esihlalweni uThixo lamakhosazana. Ayikho indlela ngisiyalana nayo thina nazothela sila sizodla indlela. Othi manje ngabona ingasolinye amaNazaretha ohlala phansi ubonisane ngokukholwa. Wathi nibangani, niba ngumkhatho. Wathi ungambonga omunye umuntu eyadubuka umsimba nengosi. Yathi yena nomanga, yathi futhi angisawa
thingela mankosazana wathi sengizokhetha insiyane nginishaye ngingenise nenkani ezulwini sadami agcina ngalapho abantwana bahle ngihanjelwa izingane iy'ntombi zami zahamba ngo-2003 enye yahamba ngo-2005 nginesililo ngingasazi ukuthi sonqamuka kanjani kodwa yathi inkosi ihambisa umhlangano abankulu ngayo angayozibika kuye minyanzalo kadinga ikhala yangithulisa inkosi yangithoba yathi musukhala kabi yazi njengokukhala ngisukhalisana nenqobo yathi ayiphinde yenzeke leyo naselehligwini akudlula ngesikhathi esingakanye abantwana benkosi sizobabaza kudlula ngesikhathi esingakanye athi ngiteze ekhaya nami ngilelutho ey'nsukwini sesibuyela abantu kuyafika inkosazane phethe amakhosazane aphamele ey'ntabeni zakwezwelofu yathi nami ngizoxoxela indaba engiyibonile ebusuku ngilele yathi ngibone ngiza la ekhaya ngithi ngisuka kwababa ngithe uma ngingena la egcekeni ngase ngiqalaza ngabona ubaba omile lapha ey'ngwaneni enanabeka khona uthi lo baba ekhuluma umoya uphezulu ngathi uyatshecha uthi ngambuka lo baba uthi umhlophe nje mude uthi uyatshecha lo baba uthi ngithi akukuphele lokufa uthi ngathi akuphele ukufa uthi ayisuka lapho lo baba wayehamba uthi ehambe shasha uthi yathi mina yosithele engakasithele uthi ngambona lo baba phaa ngoba umvalelo wento zabavangeli uthi bakunayo yosithe ngesingepha ngase ngisho nathi basazana ubona ubaba wami mawundinganisa baba wayemndiye nsonto futhi wayehamba shesha ngihamba wayemvalelo futhi sangempela bantwana bahle besisweni akugcina lapho bantwana phela lapho 2011 hamba ubaba wengane ukhasumfane wajoyana ngathuma umfowethu ngathi akazongibika yafika inkosi yomsabantwana amahle yathi utshingo yathi into yabongwa nami ngizobabaza ngathi umfowethu uhambe ngibika wafika umfowethu la ebuhleni wabika yathi utshingo lamakhosazane uyini wena nomkakhashana uthi umfowethu ngasho ngathi siyalamana wakubani igama lakhe walisho umfowethu wasethi cha ngifuna ukubhala incwadi wasebuza wathi uhamba ngani wathi umntwana baba ngihamba ngemoto zomphakathi wayesephumele inkosazana athi hamba uyobiza usiwambala wayibiza leyo nkosana yafika wasethi ubaba hambisa nangu umvangeli ethaphakathi kwakho wayesothi imvangeli hambile baba ubaba omncane umvangazi uthi ngithela kuningi izimpahla yasesibayeni kwenzeka lokho wathi ngihlele ekhaya ngilindele utho unjalo ifemini amalinge mbethe bangena emoto bangena laba bantu hawu umfowethu uhamba nabantu endingabazi cha umfowethu wathi chaza sukume ngalo bathi mkhokheli sithume baba uthe baba sizokunikeza le mpahla nasho babephuma bafana behamba ngayivula impahla ngayibuka hawu le mpahla niyayona nginikezwe uthandwayo othandwa nayo inganele nginikezwe igama ufihliwe waphela umuntu uyafihla noma ngakugcela amakhosmeni wakho kodwa uqongothizana udanyana ukuthi anginalutho ngoba phela kakhulu
zenkosi uthixo nayo ishiyeke imisebenzi miningenzela inkosi yavala ngempela igeba lesifo namhlanje iqhamushile emakusho agcini lapho abantwana sengicela ukuthi inkosi yami ningixolele manazareth ngeke ngiyekele lithuba elincane kangaka engilitholayo namhlanje sengibuyela enkosini manje esesiqalweni imisebenzi yangenzele yona Kingo nyazi lezulu ngiyibonile imisebenzi yakho baba ngomhlaba 13 April ngoba wena baba ubona kuqala ngibabaza lokho ngeke ngakuye kubabaza imisebenzi yakho baba ngiyibonile ngo-April kwangena u-14 kodwa wena shembe ngokubona kuqala futhi umalizwe sabele wabona shembe wangikhipha kodwa ngiphume ekhaya ngihamba ukwenza u-14 kwenye indawo kanti izinto zizokwenzeka ngo-6 phakathi komuzi ey'nganeni zami bangena abantu bahlasela babuza mina babuza iy'ngane zami babuza umfana wami babuza ingane yomntanami ukuthi bayaphosibani bani baphosibani bani zashaya iy'ngane ngemvubu nangempama nazo zathelwa ngopetroli zikhale iy'ngane zimele zishambe obisibanga okwamasa noma ubanifu igesi abayivula le gesi iy'nhlebe ukuthi nakuyivula ibisi ilayithe kodwa izange ilayithe igesi zithi ingane yavele yahaza ngigesi ayizange ilayithele ngibona ngathi babe ngokuphephelelisa ngoba ngabe zabhubha iy'ngane zami bakhona isithele ngopetroli shame edenzeba ngiyobaza imisebenzi yonyazi eluwubona kuqala ngoba lapho ukuthi ayikhona nge-6 izokwenzeka izinto kulomntu hamba wena kwaba yile ngane esengisiye ezalwa umntanami ithi ingane ngabona kuse-eyi iphuma kwenkonzo yasemini ngoko nasengithi akwengobona umncane wayengekho ethempeleni uthi kanti unyazile uthi yeyi phuma nawe baba ngeke ngabikupha ngiyacela uNkulunkulu omhlasephelele ungikhumbule ngezwi baba wakhuluma egilisi ngizobika ukuthi umuzi kakhe usuphelile baba wakhuluma izwi ngalamukela ngalinda ngoba usukhulumile wena owena qala wathi baba abangakhele phela lo muzi kodwa kusebenzisa manje baba ngibona ukuthi kwenzeke lutho ngihlele entabeni ngihlukane ney'ngane iy'ngane zamanye zazi kusa kuhlwa ukuthi siphila kanjani sisakazekile manje sihlukene ney'ngane zaqoshwa yirenti lapho esasithi siyaqoqana khona irenti iphezulu kakhulu 4,000 ngenyanga kusebenza ingane eyodwa yentombazane abafana bahlele ekhaya baphele imisebenzi ngoNovemba baba sathutha sasakazeka iy'ngane ezinye zile nami ngihleli phansi kwesihlahla okubuhlungu kimi baba njengoba ngiyila mina ngiphuma phansi kwesihlahla abantu baphuma emizini yawoyise futhi bazobuyela emakhaya emizini yawoyise mina ngizobuyela leso sihlahla ngiyodla amaqhamuka njengenyamazana yilokho buhlungu obungiphethe ngiyacela kodwa nyazi lezulu ngoba elakho izwi alukeli phansi phela abantu akele benze phela inkosi eyakusho nkosi yami nami ngizibone ngumuntu ngoba ngidala uba ngumuntu ngabiyo inyamazana ukuthi uma ngifika insuku zokufa ngihlezi phansi kwalesa sihlahla mina ngiyoba ubani ngiyobekwaphi ngolalaphi agcinanga lapho nyazi lezulu ningixolele nkosi yami ningixolele ngeke ayigcinanga lapho baba sengiyafina abantu akwethu ningixolele ngiyaxolisa ngisesihlalweni awugcinanga lapho baba izolo ngoFebruwari uzenzile babiyimanga wasindisa iy'ngane zomntanami yona le nenye futhi yomntanami ngo-10 kwafika abantu bathi sizocela usizo lengane ishaya lezi moto lezi ey'khala abantu zocela usizo mfethu babeka
umingane kanye nale baphelezelayo uthi-ke lo nsizwa yami mfowethu ngisafonela leyo ngizothi akasihlangabeze ngoba imali angiyiphethe. Hhayi-ke bahambe bana beyofika lapho bese cha usungama-ke mfowethu nangu usibambise ukuthi nangempela ingane yimi imoto ehlelwa leya bafike baphume beselezane fike lothi kone mfowethu uthe malini athi yona ngithe imali ethi abesidonsa isivalo le ngane icabanga ukuthi njengoba isivalo phela umnikeza imali omunye beseqhamuka ngapha kwena bethi bavuye ivalo bethi ya khiphani konke ninakho khiphani konke into namafoni imali konke athi lo mntwana awusibanibani kwenzekani mandoda awungazi angikwazi bakhala efanele zehle ingane emotweni zagujja zashonisa ehlathini mazofika ehlathini ingane kwathiwa khululani konke nikugqokile nisalele njengoba nafika emhlabeni zakhulula ingane ehlathini endaweni ezingayazi zakhulula ingane zalala wakhala lana ngezisu zalala ingane zakhuleka zihamba ngenyawo zalendela ukuthi kazi izokhala kubani inhlanzi kala ithi ingane yomntwana ngigogo ngabuza ngathi kodwa siyobona ubani la kule ndawo ngoba singazi uthi sikhashana lezi zindlu bangathi kuyabaleka kodwa uthi bantu bathi ya ke sidlele idumi imoto yayihamba imoto uthi lenge engane yasinyakazisa isandla yezo ukuthi hayi intama iqinile ngempela esisifosha isandla savuma yasikhulula lesi yakhulula enyaweni yahamba yakhulula leya banjengoba bafika emhlabeni njengale sasukuma siyazi lena kodwa siyabona imoto ziyahamba emgwaqeni sazi iyaphi ngoba kusasuka uthi sathi qala nanku umfunza yini yakhonza yini zalo yedwa manje uzobheka lo yedwa lo uzothatha ibhulu bese thatha wena akubhilisa bese tebinyo nabe sathi ngoba yabo hawu nase sinithunzi hawu ingubo ezalo obhilisiwe babekhuphula emgwaqeni yabefika emgwaqeni beqala sathi nanku umuzi baya azokuthola usizo baya komunye bangonoza bakhuleka bathola usizo baphendula bathi sisizeni kanje sesivele into kanje sifuna ekhaya lafonela basiza zafona ingane fanele ekhaya bathi bekhangana basekhaya basebekhangana namapholisa amaphoyisa kuzithwanga bebafana sitshelele ukuthi ngisinde kanjani kule nto enenzweyo nangoba ngithini esisebenza lo msebenzi sithi sifike bathi sifike idumbu sethu sesiyithatha zisemoshana yena ngisinde kanjani ingane sasa sebese police station ofika awulangeni wathi imoto isitholakalile eMaritzburg ayibonge inkosi ngicela umuzi baba ngihlele entabeni ngizamaqhamuka ehlahla kusa ngishone ingane ngade suke zidlala zikhona ngoba angazi ngiphila kanjani ngoba nami ngiphila kanje ngicela ikhaya baba ngicela umuzi yoba washo phela abangiwele ake bengisize phela bangihawukele kuthiwa onesihawule uhawukele bazibusise nekuzwile
sisasusufana susenyembezi lokhulumayo uMamtolo Thelezi eGlenwood eThethelelweni Temple. Nami ngizokhokha inkomo kaShembe kaNcwele kulesikhumbuzo esikhulu kangaka nakuleli khaya lokushiya esigene lona namhlanje othi uma ubuka kufika inyembezi. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu kaNcwele ukuficwa ilezi insuku ngoba bengisesimeni esinzima kakhulu namanje khona angabi right. Sikulesikhumbuzo kaNcwele sale Nkosi yomsana Xolo. Kuningi baNcwele angenzela kona lo baba wethu. Kuningi kodwa uShembe munye baNcwele. Ngizonqamulela njengoba baningi omama ngemuva. baNcwele ngibese nginenkinga. Ngangenelwa imoto endlini 3:30 Tathakusa. Ngilele. baNcwele abantu bonke bathi kuphelile. Yangena imoto yangena endlini yokuthuluma yangena ngapha ngemuva la kunekhanda lami ngakhona. Yangena yaze yafika yama phezu kombhede lo bengilele kuwo. uShembe uNkulunkulu baNcwele. Ngizobabaza lokho nokuthi kuningi ngifisa ukufika la ngizobabaza ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngingafiki ngigcine ngingafikanga. baNcwele yangena imoto la yangena khona kwelinye ikhaya baNcwele. Khona ikhaya sengitholile ezwe emakhaya ngoba ngangivele ngithanda basemakhaya hayi ukuthi. Yangena imoto endlini le ngilele endlini yokuthuluma yangena ngapha ngasemva kwendlu yashaya kwaze kwashayeka ngapha kwamakelesi nje webaNcwele uShembe uNkulunkulu. Kulo mzuzu imoto idilika phezulu emgwaqeni izongena ekhaya. Mina ngendlela enginobuthongo obuncane ngayo ngishesha ukuzwa into eyenzeka phandle. Ngisho hamba umuntu ngiyezwa phandle mina. Kodwa ngalelo langa uShembe iyafika imoto sengifile mina mangibuka kahle. Esengithathile nje uShembe wayangibeka ngale ngaphandle ngoba bangithola ngale ngaphandle ukuthi ngangibekwa yini lapho angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Uthi umntwana owayelele ngale kwenye indle uround ukuthi ngaphaphama gogo kukhona umuntu omemeza egcekeni ethi akho umuntu ulele ekhaya. Kuleli khaya akho umuntu kwenzekeni kuleli khaya. Uthi ngivuke ngiphumele phandle uthi ngiphinde ngicilice amehlo gogo ngazi ukuthi kwenzekani. Uthathi kule ndlu kade ngekho akho umuntu obelele lana athi umntwana ugogo ulele lana. Uthi gogo kulo mzuzu awumemezi awukhali. Uthi ngaboni sekuphelile gogo. Uthi ngaphuma ngejubane gogo ngaphuma ngayo ngezongenhla. Uthi ngathi mangene egcekeni khona uthi ngajika ngaphinde emuva. Ngabuya ngeza kulesi mangaliso uthi ngifike uyazungeza umuntu egcekeni uyazungeza lo wemoto uyazungeza umuntu egcekeni. Uthi wathi egcineni osethi mfana ake simbulule la usho ngaphandle kwendlu hayi la ngaphakathi ngaphandle kwendlu ake simbulule la ngesibheke ukuthi kusho ukuthi sekubhekwa isidumbu efanele siye emakhazeni. Amen. Uthi siphanye umntwana uthi siphanye hawu nangu gogo ngabona ngalesandla seringi uthi nangu gogo uyena lona. Uthi sakuphakamisa gogo ukuthi ngiyabona ukuthi siphakamisa isidumbu ukuthi sibonga ukuthi sitholakele isidumbu sincwatshwe. Mabe ngiphakamisa lana uthi-ke ngaqala ngaleso sikhathi ngakhuluma ngathi no ngibambe kahle ngiphukile bangidodobisa bangisamelile baNcwele. uShembe uNkulunkulu ngoba bazale lezo zindaba lo mpopho ukuthi uShembe wenza izimangaliso kimi ngoba ngihluleka nawukholwa njena ngihluleka nawukwenza imithetho yakhe kodwa wenza isimangaliso kimi. baNcwele mase ngimbuza lo mntwana esibhedlela ngithi mina ningitholephi kanjani bekuba njani la kade ngikhona.
ngaleso sikhathi bengingakabi khona mpahla-ke nje impela endlini ngathi angithatha umbhede nje wodwa la emotini khona ngizokwazi ukuthi ngilale kuvume kulalela uthi hayi gogo sekufica ugogo ngespontshi la sikufice khona ngithi mina sekispontshi lapha ekhaya asikho nhlobo nje akho nje esincanyana akho nje into eyispontshi asikho yeyi ushembe unamaqhinga akhe engawathi ngawathi kanjani ngavuka sengifile bangcwele nakulo nyaka ophelile kuphinde kwanjalo ngingenwa ushukela wangena ushukela wathi awuthathe nje manje angazi ukuthi ngabuye kanjani bangcwele ngoba kwavele kwavaleka kwakhuluma ngangabe sakwazi ukukhuluma ngabe sakwazi ukwenza lutho ngasaboni nasemehlweni kodwa ushembe uNkulunkulu nabo ngikhona namhlanje ngizobabaza lezo zindaba bangcwele ngicela ukubonga nje sengcina ngibonga indaba nje eyodwa kunendaba eyenzekile enhle lapha nasihlale sixwayeka phela sengomama ukuthi hayi bantwana angadani niyatheli kahle menenze nje ngelinye ilanga kwakhuluma u-Antontaka ngezwa kuzwela kumina ngithi angibonge kulezo ngane sasithetha kukhona yenza izimanga nezimangaliso ngapha ngakithi ingane le ngane igane kwaMkhisi ihlobo zami lize sisuka nazo khona lapha eClermont sesingale futhi manje nazo ezembovu nazo futhi saficana nje saficana khona hawu selila hawu namkhokhe sowula sengila nami hawu kwakuhleke kanjeyana kunomntwana ogane khona ngiyathanda ngoba ingane endala izofundisa lencane ukuthi kwenziwa kanje hayi ingane iqopha umlando bangcwele iqopha umlando njengoba njena sihlale sigxeka namhlanje ngithi ke angibonge ngiphumelisele phela ngitshela abantu ukuthi kwaze kwakuhle kwethu ingane ifike nje emzini womuntu yafika khona bakhile nabo bakhile ngoba nangaleka kaDabeka bakhile banomuzi omkhulu nalapha bafike bakha futhi kodwa hayi ingane efika qopha umlando ingane lengane sengikhohlwa isibongo sayo kodwa igane umfana omdala wakaMamkhize kaMadlomo ngibonga uma wayo kodwa kakhulu lengane ngoba uma wayo wayengathandi yayingeke ikwenze phela thina bomama ungqongqoshe mase ngithenge kwesibongile ngiyakukwenza lokho ngoba nala ekhaya awukakenzi lutho angifundisiwe la ekhaya awukakenzi lutho nala ekhaya ayihambi kanjalo bangcwele ayihambi kanjalo umlotshozwa lo la ekhaya umlotshozwa lo ayihambi kanjalo ngiyambonga lo mama ngiyambonga entweni ayenza ngabi nomono ukuthi ingane yakhe ingabi inhle emzini yazi emzini kuyathiwa uma ufika kuthiwa uzovusa umuzi mina nje mhlawumbe yogana ngafika kunendlu eyayithiwa yibhodlo iwubobofika seyifilitshekile kwasho bona labo bakithi bathi uzovusa umuzi uzoqala ngaleya ndlu uyayibona leya ndlu etshekile uzoqala ngayo iyona wena uzobona ukuthi uzokwenza kanjani wena uzobona ehlathini uhambe ucinge esiZulwini ehlathini lesizulu hambe ucinge ingoda ngathi ingconyanyana khona qondile wenze ukuthi akuvukeleki yangane ifike yayenza lento kwathiwa yoyenza iyovusa umuzi hayi yakho imoli bangcwele imoli noko niyobona imoli kodwa ngibonga uma wayo kakhulu hayi ngibonga uma wayo bangcwele ngibonga uma wayo wenze konke ukuthi akubeka nje angathi sonke webomama angathi besingakopela ngoba imfenhle ifuna ikopela ayikopela into mayinhle awomama baningi emva kwami ngabe ngiyakhuluma kwasibusisa emzini wami
isikweletu ngisikhokha. Angazi ukuthi ngisikhokha kanjani. Kodwa kuyangidinembeza ukuthi hayi bo inkomo kaNkulunkulu iyafuna phela ngiyikhokhe. Iyafuna inkomo kaShembe ngiyikhokhe. Angenzela yona. Uthi ngolenkosazane sesesiqinise ngabelanga. Ngathola abantwana kade ngingabatholi. Ngase ngishela iminyaka emithathu emzini ngingabatholi abantwana. Wayesengikhipha ubabezala sethi angihambe ngiyolinda phakathi komuzi wasePhangeni. Afike alinda. Kwakusetshenzwa-ke ngoba into yalapha ekhaya uyithola ngoba usebenzile. Ayikho into oyithola uma usebenzanga. UShembe ngakusasetshenzwa intwana ngaleso sikhathi. Ngasebenza ngangiqala isonto phakathi ngize ngiyolivala. Wayesefika ubabezala sihambe songibika kubaba. Esethi umakoti akabathola abantwana. Ubaba esethi akahambe uyothenga intambo angiphuthele. Hayi hamba uyibusisa ubaba. Ungayibhinqa le ntambo ngabathola abantwana. Ngabathola abantwana. Umntwana uqala nje ngamthola ngo-72. Ngimtholele emzini wasePhangeni ngilindile khona. Zonke lezi phephethu ziqhamuka phakathi komuzi wasePhangeni. Kodwa uShembe wangiphinda akangithathanga lozo iphepho ezayifika. Wangipha labantwana noma uNkulunkulu wabuye wathatha beza kuyena abanye. Ngasengisala ngilabo ngisele nabo. Ngiyabonga uShembe umuntu wasePhangeni waxwayisa ukuthi uNkulunkulu kimina ngiyazwezulu. Ngiyabonga abantwana abangipha bona engisele nabo. Umntwana umfana kasebenzi. Lokho waphelela umsebenzi ngeCovid. Nentombazane ebisebenza iphelile umsebenzi ibisecurity esibhedlela. Le pensheni angikwazi ukulandela lapho ukhona Nkosi yamakhosi. Ngithanda noma ngifishane ngibale ngizoyethini kungenzeki. Shembe ngiyacela upha abantwana bami umsebenzi. Nobaba wayetshale ihlathi watshela ihlathile ngicela uShembe angikhiphele lona ziningi igeqe ezilela khaya. Ngishaya imthumile ngithi akahambe aye lapho lidayiswa khona ayolungisa incwadi ubaba kwayishiye zikho. Ngiyacela ngoNkulunkulu wasePhangeni ngiyazwezulu ahambe nawe Nkosi afike konke azokhuluma afice wena Shembe usuphambili. Ngalawo mazwi Nkosi kusengizwini. Nkosi yethu simakade
namhlanje angivamile ukuba sembhobheni ngoba nginamahloni kodwa nginemisebenzi eminingi enginayo ngile kwaqala kusewumzimba welanga kwaze uzofika othingweni sesewunyazini namhlanje okakhulu engifuna ukukubabaza ngagulelwa ubaba kakhulu esebenza utheme egula esibhedlela baqala bamnquma uzwa hawu ngalo nyaka ubaba uthingo laseThefakopo ngahamba ngawubuyela ubaba wathi ubaba hamba umcela umkhiphe esibhedlela wakhuluma umuntu ngizomkhipha kanjani hayi nebala wagcina ephumile wasinda ubaba kulo shukela oseqalile enqondo wakhishwa inzwane waze waphinda wakhishwa olwesibili wasinda ngemthetho othiko elalingitshele wona lathi ufike uthatha amanzi uwapheke uwabilise umphuzise umgeze lesilonda abamsike sona nebala wasinda lapho abancwebe ubaba wazobuhalusile inkomo zakhe sahlala ingane zakhe zakungagani ukuthi ushone sesiganiwe entathu wahamba-ke emhlabeni abeseganiwe eziwu-4 washiya iyodwa ebingagani umsebenzi walo nkulunkulu esimkhonzayo ngoba masikhuluma ngalo nkulunkulu sikhuluma unkulunkulu owenza izinto zenzeka mina ngake ngadideka ngabathola abantwana ngishadile ngahlala ekuphakameni ngaqala ukuthola umntwana ngo-76 kukhisimusi ngabithola umntwana ngagoduka nalowo mntwana-ke ngaba naye emva kwalabo mntwana sengisuka ekuphakameni ngabe sengibathola-ke nje abantwana ngizothi qaphaqapha ungobabaningi abantu angikwazi ukuyilanda indaba ngize ngiyilandele kodwa lona usizi ngilithwalile wahamba kubaba waphila kwafika isikhathi unkulunkulu ambize ngaso uthe engizokubabaza phambi kankulunkulu uthe ubaba ngelilanga ehambile ezongcwatsha kwafika iy'moto-ke zabaningi kakhulu ekhaya la ngakhekho ngakhe endaweni eyimbi eyisiwa kunemoto kaMshumayeli uShange ongale Mgugu eyasuka nje asiyazi ukuthi kwakwenzekeni naye futhi akazi ukwenzekayo yahamba le moto yaphuma indawo yakwamisiwa yabanjwa yitshe elimhlobo elincane sekufanele ingene esiweni yabambeka le moto ngingeke ngalibabazi imisebenzi kaNkulunkulu esimlandelayo engaka emva kwalokho ngakula kwacaca ubaba ngiyamlandela kodwa kulowo mzuzu ngasizwe yilo unyazi ngizothi qaphile angizozilandela indaba yamakhonazo kuthe egcineni manje ngithi mbili iminyaka edlulile kwagula ingane yami mina ngathi uThembo wakho wathi uyisuma sithandayo yagula le ngane yayiphuma emsebenzini yavele yawa nje siphinde ithema yiwa yawa into engavukeki kwagijinwa yiswe esibhedlela mefika esibhedlela hayi kwanzima ngafika unyazini ngikhuluma ngonkulunkulu engimbonayo ngafika unyazini ngamtshela unyazi usho liyasho ukuthi uhambe umkhiphe esibhedlela hawu baba ngayaluza ngikhuluma nje ungazibuko nami leduze ngangiseduze wabuye ukukhuluma nonyaka hayi wathi baba uzoqamba amanga amahle awu ngikhuluma ngonyazi uthi angiqamba amanga amahle angikwazi ukuwaqamba ngiyahluleka uvele uNkulunkulu wenze umhlobo kanti uyazi ukuthi yena uzowaqamba amanga wavele wafaka udokotela weNazaretha udokotela weNazaretha wamkhipha ungasithaya esibhedlela wathi abuyele ekhaya khona enjalo ehlele ohlakeni uma ehlele ohlakeni kwakusasithemba iy'ntombi ziyezingweni bamthatha abafana ngangile ekhaya-ke mina ngibone seqhamuka ngive ngishaya uvalo ngive ngithi hawu uyaphi athi ngize uNkulunkulu ngizobikwa
ukuthi ngihleli kanje bangiqhube ngenqola bambeke lapha ngase-ofisi kuhambe ingane yombika yambika ba kwadlula izinsuku ezintathu wasukuma sahleli khwaleka ngambonisa engena la esikhathi uhamba ngani manje ngihamba ngenyawo zami ngangiboni lo mntwana uyagula baba ngiyagula ngicela ukumbika kuwena uyagula noma ngithi uphilile kodwa mina ngiyambona mina nini engumzala ukuthi lokugula kumjove kakhulu imithambo yakhe unakho ukugula kona ungqondo hamba ngenyawo zakhe nasemsebenzini sebuyele kodwa nje hayi mina ngiyakubona lokwagula engeke ngichaza phakathi kwalabantu kodwa ngiyakubona ukugula engikubonayo ngicela unyazi lumsize lumqedele ukusinda sinde phela asinde nami mina engulina ngigcine ngimbona ukuthi usesindile ngoba mina ngibona engathi akasindile Manazaretha hayi silandele into emhlabeni masithi silandele unyazi hayi lukhuluma izinto zenzeke njengangiguqela mina ngiguqi angikwazi kodwa namhlanje ngiguqile ngalamadolo kodwa ngiguqiswa uba ngihlala ngiyobika onyazini bahlale ngona ugela ngiyobika ngoba angikwazi ukuguqa nasethempeleni amakhuthazi engaphethe sengike ngikhulume nabo ngihleli nginabile kodwa nakho ngiguqile ngicela uNkulunkulu ngikhumbule kade ngile nawe emakondweni sisimashi ngisebenza uma futhi ngisebenza cela uNkulunkulu angiphe njalo ngomandla cela Inkosi ibusise isizwe lakhe oh kwesa Mayengikhethe Inkosi enhle unyazi lwezulu isikholi ezinhle ezingcwele ngingumntwana omncane ngingumaqaba wakaZondi ngikhambathingi intombi yaseNazaretha emzimkhulu isikholi ezinhle ezingcwele Inkosi uthingo lwenkosazana uma ifika ezweni lakithi emzimkhulu ethempeleni eNazaretha kwakukhona umkhokheli wayengena ngani uma ezofika ubabamkhulu waqamba lo mkhokheli wathi uBhekmesiya kanti kuzofika uthingo lwenkosazana umuntu oyizoba inkosi wayigcinwa lapha kwathi egcineni kwasekufika inkosi encane yelusa bantwana benkosi inkomo uma yelusa yayinesigcwagcwa kuthiwa wena mfana uthulayo ninesalamu msikeni nawe nesalamu singoba lenkonzi oyilusayo ihlaba inkomo zasemakithi zonke abafana babesebesuka betshela oyisi ukuthi lenkomo yalapha kashambe lapha isalamisini lenkomo igwaza inkomo zethu ahlangana amadoda lapha ethembeni naseBlem baya enyangeni bakha umuthi wacatshwa inkunzi zonke wasala lenkomo yodwa kwathi maphunywa ediphini ethembeni zabe seyichithwa lapha emfundweni enzansi kwaseNazaretha zabe seziyasuka zonke lezi nkomo zizogwaza lenkomo yayiluswa ubaba uthingo lwenkosazana emncane bantwana benkosi enkulu yasePhakameni igama lenkomo kwaku Nevermind lenkomo yathi mayigwazwe inkomo zihlanganyele yalala yabheka phezulu yakhombisa ukuthi sifile bathi obaba bami ubaba emncane ephethe induku engangayi wabese yababiza wathi abaqhamuke ngalo wathatha le nduku wayithi phezu kwenkomo wathi abayibambe bathi mabeyibamba wathi ibuyiseni bathi mabeyibuyisa wayesethi
sikhuphukele enhloko ngicela isihlale phansi. Bayahleka abafana baseThembeni naseBlema bathi siphi isalamu sisakini wemfana othulayo. Yathi uma ifile inkomo sekuyintsini. Wabonakala uNevermind uManazaretha amahlekosini intenga leli ebheke phezulu waye seyavuka. Wathi mayivuka uNevermind bangcwele. Wabe eseyahlehla waphanda ngolodwa unyawo. Sabona lezi inkunzi ukuthi nayi ivuka lenkomo bese sithi sihlulile. Sathi masisondele yokuqala wathatha uNevermind wazijikijela zonke zafa zaphela abantwana benkosi. Uma ubaba uThixo lwenkosazana ezozondo wayezondelwa lokho esikoleni eThembeni la wayefunda khona ngoba imfundo ephansi wayeqala eThembeni ngoba wafike ingane. Abamenzi lutho bathi bazomgada mayebhisa esitolo bafuna ukumfaka ebridgini bambulale khona bezobona lesalamu sisakubo. Uma ehamba uba uThixo lwenkosazana eyebhisi babe sebehlala nganene umfakela uzondi kade siye emampondweni ngimkhombisile lelo bridge ngangakazalwa kwakhona ubaba ngangakazalwa ukuthi ekhaya ixoxwa le ndaba ngilalela. Mase bethi bayabuya ebhisi zikhonza izinto ezingcwele bazofika labafana behamba nezinja bayofika la abafana bazolala la ebridgini la bebethi bazobulala khona uba uThixo lwenkosazana bazolala nezinja zakhe. Ubaba uzodlula ehamba nabo baba nalabo baba kwakuthiwa womthetho ayihlala nabo bothi babeyodundubala phezulu kaXaba kuyikhathi bevuka nezinja bathi soze sikuthole weshembandile nesalamusi. Bantwana benkosi ngakho-ke ubaba wayelokho enesidwado. Uma ubona kunjela ehleni baNazaretha kunje unyazini lwezulu kwasukela kubaba eNazaretha lapho akhulela khona. Njengoba kunjenje bantwana benkosi ishilo inkosi emampondweni yathi siyangisa naso yathi uJekishayi ukuthi sekuphelile ngaye avuke izimanga njengasileli ezulwini. Ngiyalibonga uThixo lwenkosazana ngamhlala usindisa ubaba umfundisi uXaba wagula ewumshumayeli wathi ma ethakaphuze amanzi noVeselina wakhipha into eyayisigaxo ongathi usimende kodwa lento yathi maseyisendishini beyithinta kwangathi ushephisi bantwana benkosi uXaba namhlanje ubaba unyazi lwezulu lumgcobe entabeni kulwaJanuwari lathi lenza ukumsindisa kuzoba umfundisi waseNazaretha wasindiswa uThixo lwenkosazana. Bengithanda konke lokho bantwana benkosi noma ngimncane kangangakazalwa ngalezo yikhathi kodwa indaba bayixoxwa kithi kaXaba ngoba uba umkhulu wami waba umfundisi uXaba uyena waba umshumayeli wokuqala eNazaretha. Inkosi musendisweni. Ngayikhetha inkosi enkulu entsha sekuhleni unyazi lwezulu. Thixo
basezulwini usesihlalo sobukhosi amen bangcwele sokhuluma ngenkosi enkulu uThixo lamakhosazana ngomunye unyaka ngithi u-2005 sathi masifika lapha uNkulunkulu esiphe khona umuzi evillage makabonga uNkulunkulu masifika kulo muzi kwathiwa kufanele sakhe izindlu zabantu abadala yebo ubaba wakhuluma nomakhelwana wakhe ngisashongo ukuthi ngumkhokheli uKathini uMamkhiza ibongosi owayesekhuluma nomakhelwana wakhe ngendaba lezindlu ezizokwakhiwa uthi kumakhelwana ngicela ukunginikeza u2000 wenza lento ethijahekile ebese eseyithatha kubaba ngikhombise uphuthume lapha ngale mali yalowo baba abesethi ke ngoDisemba ngicela ke ubuse uyangibuyisela ngephutha elikhulu bangcwele nama ngazi ukwenzakalani ubaba ngamkhumbuza ukuthi weKhathini lapha umakhelwane ngicela umnikele imali yakhe ayinkosi usho ukuthi ubaba lo baba umakhelwane abone edlula uDisemba edlula uJanuary ukuthi maqala uFebruary athi athumela incwadi makhelwane abengicela imali yami ayibonga inkosi webangcwele ngikhuluma ngoThixo abese ethi ubaba nkosikazi imali uyazayisekho sesiyisebenzise yaphela eyalo umakhelwane asisenayo uthulakala iphinde futhi ifike incwadi yesibili makhelwane mangabe imali yami ungayilethi kukhona lokho ozokubona ibongosi athi baba senze njani ngithi baba uyazi into engcono ukuthi sikwazi ukuya ebuhleni sifike sisebenza ibongosi webangcwele sisuke nobaba wami athi khona manje ngithi cha baba ngo3 manje kufanele sivuke ekuseni kahle ekuseni siphuthume ebuhleni masingafike ngesithola umsebenzi uNkulunkulu uzodala isu bangcwele abahle basezulwini size ebuhleni ngani kadadewethu nobaba wakithi sifike kuthe makuphuma inkonzo nje kwathiwa omama ucelakala ukuthi bakha amanzi la kompompi phezulu imoto yamanzi ayifikanga inenkinga makabonga uShembe bangcwele ebese sithatha igubhu ngathi nakho nazo-ke owami uThixo unjena ke bangcwele sathatha igubhu lapha empompini satsheleke ebantwini ngathi baba ngicela uboleke igubhu lapha enhlanhluthini noma zibe u5 nje siqume nalezi zethu ezimbili sithuthele amanzi siwase phezulu bangcwele sathatha lawo manzi sawafaka emotweni ngithi saphinda igubhu eziwu42 wayibongosi sangihambisa safike sayibeka kwakwakhi umuzi kaThixo lo lapha phezulu sayithula zaqeda sabuya sathi masibuya uthi umshumayele uLthuli uthi we mama umnyeni wakho lo waya ngithi yebo baba umshumayele uthi hamba ke kubantu bakini utshele imali uzokufa lo ngoba lo le ndoda umnikazi wemali usekhuluma inkulumo ezinsongo makabonga uNkulunkulu bangcwele abahle bonyazi saqeda lapho sawamukela isibusiso bangcwele sasithola isibusiso sahamba sithe masesila phaya ngakwabhesta siwele ibridge sibhekele uthi ubaba nkosikazi ngicela ukusho ukuthi sengibuyele ebhenki la kade boleka khona imali bangcwele funa ukhokha imali yalo muntu kuthiwe akaqualify ukuthola 50 cent ayibongosi athi sengibuyela khona ebhenki ayishaya imoto aqonde khona eprospectini bangcwele afike angene ebhenki Standard Bank akhulume khona lokho okukhuluma kade echithwa ngakho kwathiwa Mr Makhathini uqualify ukuthola 51,000 indaba zoThixo bangcwele ngibonga ke sengizohlala phansi ngibonga uNkulunkulu wami usesihlanu ngisindise sengifile esibhedlela bese ngithule bangcwele